Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ini kita selesai sholat Jumat di Balai Lamu di Masjid Raya Sedaiyah. Ini Balerong Sari, motif Balerong Sari dengan ukiran yang sangat luar biasa. Jangan potong murah murah. Ini gua udah panjang banget. Panjang banget. Ini sholat langsung. Udah panjang ya. Mahal Mahal bayi ya deh. Simpan nih Pak. Pak. Oke pemirsa, kita akan turun. Ya, Neva. Iya. Oh, hei. Mana Mel pulang? Iya, di. Iya. Pulang nih Mel. Baik. Lain lumayan. Ya. Hersi pulang lah. Udah pulang ya dong. Hersi. Sesi yang lupa. Apa udah Hersi kan? Iya. Oh. Ini. Iya. Ade, lu buat apa? Tapian mandi saya dulu nih. Tapian mandi ini namanya tapian mandi. Ini tapian mandi juga. Lubuk Suno. Ini lubuk Apau. Di dari mata. Anjing di. Jangan. Ayo larian balapan. Ya. Ya. Itu yang menang abang traktir. Bakso. Oh kalah? Oh, kalah apaan? Enggak ngapa-apa ayo. Enggak. Satu. Ayo lari. Depan. Jangan. Ayo. Capek guys. Awas. Kan itu. Aduh. Luar biasa. Aduh. Guys. Ponek guys. Aduh. Kita melintasi jalan kaki dari Balai Lamu jalan balik Pari. Aduh. Buntiang guys. Kita ke rumah orang tua.
Ini si Bolang ya. Ayo, lompat. Main di sawah, guys. Aduh. Luar biasa, guys. Seru. Seru, guys. Apanya seru? Ya. Mantap, apalagi kalau cuan. Aduh. Ini nyampe, guys. Oke. Habis itu kita nyambung lagi, guys. Aduh. 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 Capek, guys. Aduh. Tadi saya melintasi jalan Balai Lamo sama jalan menuju ke Balikpari ya. Luar biasa. Sambil olahraga pulang dari Masjid Raya. Aduh. Aduh. Berhenti dulu, singgah dulu di rumah orang tua. Aduh. Waduh, orang jalan kaki lu naik motor ya? Hah? Jalan kaki dong, di bawahnya enak. Sambil bertualang. Makan dulu guys, CP Bintang Prindo, mantap. Jangan lupa di share. Sulit air guys. Aduh. 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 Nih. Sama boleh. Aduh. Lah, doh. Ini uni saya nih, guys. Uni saya Ninel namanya, guys. Dari mana nih? Dari apa ya? Pakai kaki kipek. Kaki kipek. Oh. Nyobain sama boleh, guys. Ini mau saya nih, guys. Aduh. Ini keponakan saya, guys. Pada tidur, guys. Masa mau balik? Awan cari saja lah, guys. Waduh, mantap nih, guys. Luar biasa, guys. Yang mau kesini, guys. Mau makan? Hah? Mau makan tuh? Masak apa uni, guys? Masak sampur di kapal ikan, Pak. Wih, mantap nih, guys. Ama. Oh, sempat deh. Ya, mantap nih. Ya. Ayo, OTW kita. OTW. Ayo. Lu pulang, rumah lu. Lu pegang nih handphone nih. Rel. Rumah lu. Hah? Kol. Pulang terus. Aja. Jangan dipencet ya. Yeah. Pegang, hati-hati, jangan dipencet. Oke, guys. Pengen mau pulang. Ayo, Bang. Oke, guys, ya gitu lah, guys. Hati-hati, guys. Guys. Hati-hati, guys. Aduh, Tembak ke jalan, guys. sabar dulu, guys. Oke, guys. Lihat, guys. Pegang OTW, aja, guys. abang. Jangan aja. Nah, ya. Kita mau ke Kamboda. Jalanannya jelek sekali, guys. Ada apa nih? 3. Hah? Ini. Salah. Segini. 2, guys. Baru 1, guys.
Wading. Cuma kadang gantian guys. Perjalanan gantian guys. Bisa kameramen nggak? Hah? Bisa Itu pangkotnya guys. masukin guys. Hah? Tahu ngomong apa? Ini depan konten guys. Ah, di depan simpang gonting guys. Turun guys. Di sini aja. Jangan. Nah, Wow. Ada apa tuh? Wow guys. Ada apa tuh? Dalap dulu kameranya. Oke, bersih. Kata bintang Perindo. Makan dulu guys. Makan dulu guys katanya. ya guys, mau pulang makan guys. Ya, Pulang-pulang makan guys. ya guys. Tuh, Kulit Paris guys. ya. Itu balik parit guys. Warungnya Ante Ani. Apa sih? Ini video ini apa nggak guys? Oke, Jalan-jalan guys. kita habis pulang Jumat. Mantap guys. Ya, Mantap. mantap. Cikidot. Oke, saya langsung guys. Mana Oke, sudah nyampe di Cibodas. borak guys. Nah, guys. Di rumah guys. Oke. Turun guys. Wah. Wah. Oke, sudah sampai. Sampai guys. Ah. Huh. Sampai pula. Yes. Ah. Pajajan. Ini guys. Yuk. Kita makan dulu. Oke guys. Pajajan. Terima kasih guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.